US ko changlam California state ta Los Angeles ko puya chonin borok aso sang le may news apo kan munol ina rin ama motor an hala nok na hoi tu ten chonan kholai al flo maya tin mai tuam te le flag vai Mexican flag ten vai le kanan boy ma President Trump upon an ram sipai National Guard mi sang li zet mai atir luta ani baga hen sipai thale zol marine po za sari zet mai atir luta ma ni ram chunga ma ni mi puite khapdai turin sipai engwai ni atir tak mai ti te zona le pui ama hemi chongchang ni tum troma kan content turania atop thleng melo thil sa turin an mi en choni Untung boy na hi dan phal na lewaram chunga cheng te thon let deport chongchang ani bera Los Angeles a hianin ramdang mi te mem US citizenship nei lo cheng khan tam nia soi nia chuwang chonen he boy na poiron chok nia soi nia boy na bulbera chon Immigration and Customs Enforcement ICE anti kha anom chu mi te chu federal government ke nia chon kan central sarkar ang kha mi noi department lian tak khan nia chu mi te chonin ram chunga dan phal na lo cheng te ho kha zon chole thon let na kha nei ber ni meya he pol hi an zircheng ta photila kumsang ni pathuma din ani a an chen na lai ber chu te meng Obama sarkar lai khanin i nasatakin mi an thon leta kumsang ni song pathum Obama hun lai phei chonin an thon let hin tam bera record akenga mi noi li sing thum sang re jali som ni pakhat an thon leta kumsang ni song pathuma Obama hun lai henin an thon let na sakom mai sang ni song pali bo mi noi li chuang an thon leta sang ni song pakhata po mi noi thum sing kwa sang ru i zakwa paruk ani a noi li khatling trepa khating ver kha Obama aro rel chung khan thon let kha a tre umaya lal chung zong Trump ni a chel chung khan mi makta doi thum le noi ni vel a deport thon let ni a soi ni a chuwang chon a ming le ma po deporter in chief dia soi helani abe nasa khop maya chuan Trump maron lal vele ani khan Mexican wall te ron tuipui emema chuan ani po khan deport lam kharon war viawa Trump khat chau alal chung khan mi noi ingmazat a deport ta kumsang mi som pret a deport number tum hianin mi noi thum sing thum sangsari zani somret pasari velan deport leta an thon leta chuan kumdama po khan mi noi ni bor khan thon leta puini chuan Biden aron lal vele a ani hi alal chung hian covid chungchang vela khan boina tel tama chuma chon report kha thaniam tha em mi sing sari bor vel kha kum thum chu thinglo deuh hrette pel hrette khaten khanin an report leta maro chu ni kum chung khan an chho le viwa mi noi ni sing sari sang khat an thon letani Biden hun lain ti chuan Trump maron president vele ta ani chonin athutiam nei pakhata po US history a deportation lem thamber biggest deportation operation chu ran nei atum vele ta ti chuan US a phalna mumal nei lova chamte jinga khan lo thon na tam me abi takin Los Angeles phei chu Mexico na ya khata khanin Latin American te tam ma chunga chuanin thur bing de lek khan ya ram mi pui mun thuma chen mun khat kha US ram pona piam LA Los Angeles at cheng mek ani wang khanin lo thon na ana sazuala ni me tha khan ice te chon Los Angeles area hian mi zani sam thum pakwa an man tian soya ma se Trump lo be se dan ni khan ein thlau viau maya Trump chuanin ma lana sadeu turin an norta ni khata mi sang thum tal man chok turin target ba set tani set sang khome ni khata kan khua ti me ke ni champhai kan nia aizola te polita se rung lei polita se khoi khua polita se mi sang thum ni khata mana an report let kha chu an phumur mur mai don ni khatiang kha White House chuanin ICE officer te hena khanin target asset sakani chutrang chuanin ICE ho kha an tang te MMN official te kha thingpui dor restaurant kan tiang chi te retail dor khati mun sang sang tok tu document nei fel file lo kha an dap ta chiam me ni pui te kha halna nei lawa US cheng te kha an chok thangam tereng reng lo maya boina choka zirtom ni khan ICE te hianin Los Angeles aveng pakhat Paramount a dor pakhat Home Depot chu an cheka chuta chon thok tu ten manual ni in an soya ma se hi official ani lawa
BBC soi dan chuan hemini hian Home Depot khan manan nei lo ti kha an soi dan ni ma se nu ice te chuan in CBS ne na report an siama CBS news ne na khanin an soi dan chuan in sum do na mun na tho na mun pakhat kha an da phuta chu da chuan phalna nei lo cheng mi som li pali an man ti an thrila hemini ve khen Los Angeles mun danga mi som sari pasari dang an man ti an soi boka an man hnem deu ni mi za chuang kha an mana ti chuan helai Home Depot an check na na veng Paramount hi Hispanic ho ti meng Latin American ho tam na veng ani a an population po za somriat pati mi zam se ajinga somriat pani chu Hispanic ho Latin American ho kha an ni ta chu mang chuan hlo thona asang em atin boina kha so sang ta zirtop ni a kha thil kha thenga atukin rin ne chumi puiten kong an zo ta ice kan ti zeta mai nga ice te mi man na muna an sei Home Depot bulvela khanin an pungkhom tam deuh bera boro ral mok tak noya norna an hoi khot lai khan Los Angeles Police Department LAPD te chuanin tear gas te flashbang te ne khan mi pui pungkhom khan no dar an tumta chu da san boina ha aron pun lun chhauta ni hemini hian LAPD te hian mi som ni pakwa man tin soya ti chuan US President Trump arain ro tam fata hi a controversial lai tak chu nia President Trump chuan boina mit turin National Guard an mani ram sipai mi sang ni zet mai kha indin ni lala chuna tir lut ta hala chu soi sel ton tam em ya California State Governor shet pui na mi loin an mani state American ho in real bol na chun state khon thuni na sang takan ne federal government anti an central sarkar in state te an zukra be lo nang khan thil sang yan constitution te amendment eng mane khana omta chu mi wang chuanin California State Governor shet pui na ni mi lowa Traman an ram sipai te a thon lut mai kha kha soi sia na salai tak chu ni a California Governor Gavin Newsom le Los Angeles Mayor Karen Bass te chuan an soi sia na sa emema he boine kan local police tan mit thei renga ma se trama a rain rol hian a chemal zol ni boina kha ti pun lun zol ni an ti chu mang chon in trama hian da na bo chia ni in a thu nei na hong sual ni an soi chu chon an king ani an thiana kha dik na chin kha om vele reng thawa sanga ko samruk panga nuwa state governor te request na nilovin president in National Guard an ram sipai te state chunga atir lu voi khatna ania chuwang chonin state governor chon trama hian a federal power central sarkara athune na kha amang sual ni 10th amendment abo chia te boka chu an sarkarin trama adem drai tak chuni hi helai borok taki kan thret thiap theina tur chuan America political party pani nama Democrats le Republican ho nia California hi Democrats ho rorial na an sarkar na ram mania ti chuan aram pumpuya Republican ho an sarkar si atama te ha chu bang chuanin state le federal inkar khanin borok kha athai mem long ti kharin theya boina chuan pathian ni pokhan punlun lam kha an panta zela LAPD te bok hian ni som ni pasarian man bele thun soya so sang chho vio mi pui thin rim chuan motor te an hala kang lo me police den be boka police te pon flash bang grenade te pepper spray te le rubber bullet mang te khan mi pui te kha kian an tuma tin police te hian in viral de pakhata chuanin news reporter pakhat a report mon mo lai bo anong kap erzotani khati te kha a oma chu wang chuanin helai bo ro kha ngai ben a hlo tin America ram khovel thu thar ma berle mi en beran ni na laya an ram boina khan khovel pum ngai ben a hlo ve reng ani thotan ni ro chun boina kha i ma ai chuan ana salo ta dewa kong zo le nok na khoi hot kha chun lom ve no tho ni a soi ni a voin ni lama an ni alain tran don chawa enge thing don kan na hre chi lawa chu tun kan chan chin po sai lai thleng ti men he thu kan bo sai lai thenga thilom dan phung tlang pui chu ani tha a Los Angeles Mayor Karen Bass chuan ai so tu te chu mi pui ti chi ai lo turin ani na Los Angeles mi pui te tun din hunan an thlabar le to a nu le pa te na thok tu te pitar putar te le thalai te po ni tin na an buai vekan kal thangam si lawa ke ni immigrant tam na khopui kan nia Washington lama kan thu nei tu ten kan mi pui te an ron be kan mi pui te in kung kai na le kan economy an ron ti chiani te ni an be na sa ve mani ti chuan han soi pel le ta ila atop nan ke mani thu bel helai mun hi Latin American ho an tam Hispanic ho an tam chan kha an soi bel te la
helai California state te Nevada Utah Arizona ti vel kha kum sang khazariat som li pariat malama kha chuanin Mexico ram chung vek an lanita chuan Mexico kha Spain sarkaro ren hnuai anuma indan ten an khel ve nak naka an indang ta independent ram anita an independent nu hian Mexican American war kha chok ta chuta chun Mexican ho kha an chak lova US hianin Mexico territory ho te hi sang khazariat som li pariata $15 million ahulai $15 million in aleya heta hianin ba in bultona te khating no ka ma soi detail lu tu lo taila kan soi tum ber kha chu em wangin nge Latin American ho Hispanic ho tam em ti kha kan soi tum lai tak chu nia sang khazariat som li pariat malama chuan Spanish strong mang ho ram ani ta ber ni chu sang khazariat som li pariat ma Mexico in helai tha ram ho a hlo le a ma a lo in nang Texas te khatiang ho te ne na sang khazariat som li pariata a hlo zong zong hi aram zaw zong za som nga panga a chan ve ai tam ma kha a hlowa chu chu US ram chunga ri lo vekani ti kha utam kan han bel chu nia ewang hian helai bor California te khatinga bo Hispanic ho an tam em mani ti kha kan soi bel ve le ni chu hole atok theng min thil so mai kan lo ma next video kan phone thang